Como xa tivemos ocasión de apreciar coa exposición da Fundación Carlos Casares, o Principiño foi traducido a máis de 180 linguas e dialectos. Isto mostra o grande interese despertado pola obra de xa indisponível, en apariencia infantil, pero chea de fondas reflexións éticas e filosóficas e impregnada dun profundo alento poético. Con esta exposición pretendemos renderlle unha homenaxe ao Pequeno Príncipe e ao seu mundo. El serviunos de inspiración e alento para dar saída á creatividade e á imaginación, non só de alumnado deste centro, senón de nenos e nenas das escolas de educación infantil da Pobra do Caramiñal e, como non, tamén do profesorado. Con esta lectura multilingüe inauguramos esta mostra que contén traballos diversos. O Principiño ilustrado, realizado polo alumnado de Educación Plástica Visual do IES Leliadoura. Escenografía para curtas de animación. O traballo titulado Isto non é un sombreiro, ilustracións inspiradas no primeiro capítulo da obra, realizado tamén polo alumnado de Educación Plástica e Visual. Escenografía e atrezo dos personaxes do Principiño, elaborado por alumnos e alumnas de cuarto de diversificación. Galería de planetas e estrelas, dos alumnos de Educación Infantil. Exposición bibliográfica da obra en 20 linguas distintas. Libros pertenecentes a unha obra colección particular. E xa sen máis, damos paso á lectura. Cedolles a palabra aos meus compañeiros e compañeiras que lerán nas linguas seguintes: castelán, galego, chinés, inglés, árabe, francés, latín, rumano e italiano. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Otra persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita ser consolado. Si todas estas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero poco me recuerdo. Corrijo, pues, mi dedicatoria a León Beu, cuando era niño. Odată, pe vremea când aveam eu 6 ani, am dat peste o poză minunată, într-o carte despre pădurile Virginia, numită Întâmplări trăite. Înfățiși un șarpe boa, care înghițea o fiară sălbatică. Iată copia acelei desene. În cartea aceea se spunea: șerpii, boa, își înghiță prada dintr-o dată, fără să mai mestece. Pe urmă, nu mai sunt în stare să se miște și dorm într-una, timp de 6 luni, cât ține mistuitul. M-am gândit atunci, îndelung, la peripețiile din junglă și am izbutit să fac la rânduri, cu un creion colorat, primul meu desen. Desenul meu primul lume era așa. I-am arătat oamenilor mari capul de opera mea și i-am întrebat dacă desenul acesta îi sperie. Ei mi-au răspuns: de ce să te sperie o pălărie? Desenul meu nu înfățișe o pălărie, înfățișe mai degrabă de geografie, istorie, de aritmetică și de gramatică. Așa s-a făcut că am părăsit la vârsta de 6 ani o strălucită carieră de pintor. Nereușitul cu desenul meu numărul 1 și cu desenul meu numărul 2 îmi tăiase orice curaj. Oamenii mari nu pricep singur nimic, niciodată. Și e obositor pentru copii să le tot dea într-una lămurire. J'ai ainsi le sous-sol, sans personne qui parlait véritablement. J'ai ce qui me pend dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir, toute seule, une réparation difficile.
C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sang, à 1000 milles de toute terre. Imaginez ma surprise. Au lever de jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait, s'il vous plaît, laissez-moi un mouton. Hein? Laissez-moi un mouton. Et enfin à parler, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. S'il vous plaît, laissez-moi un mouton. The little prince crossed the desert and met with only one flower, a flower with very few petals, a flower of no importance. Good morning, said the little prince. Good morning, said the flower. The wind blows them around. They have no roots, which makes their life rather trying. Goodbye, said the little prince. Goodbye, said the flower.就在这时候，狐狸出现了。早上好，狐狸说。早上好。小王子很有礼貌地回答，尽管他在四周什么都没看到。我就在这要我，对你而言，我只不过是只狐狸，和其他成千上万只狐狸也没有多大区别。但是如果你驯服了我，我们就会彼此。对于我来说，你在这个世界上是独一无二的；对你来说，我也是全世界上独一无二的。我开始明白了，小王子说：“我的生活是很简单的。”狐狸说：“我做小鸡，人反来做我，所有的小鸡都是差不多的，所有的人也是差不多的。最后，我感到了有点倦了。但是如果你驯服了我，这就会阳光照亮了我的生活。” وعندئذ قال الأمير صغير معلقا به لا خوف ودار صغيرة ضيقة. وأضاف بلهجة قد يكون فيها شيء من الأسف: لا يستطيع الإنسان أن يذهب لو أمامه إلى مكان بعيد. وهكذا علمت شيئا آخر أنني وأنا الحكم باستثناء هذا طبع الأشخاص الكبار. ومن حسن الحظ صارت نزيمة كأن سلطانا تركيا فرض على شعبه تحت طائلة الموت أن يرتدوا الزي الأوروبي، وأعاد الفلكي برهانة سند في زي أنيق جدا، فحار هذه المرة موافقة الجميع. Sodes fermosas, pero estades baleiras. Ninguén sería capaz de dar a vida por vos. A miña Rosa, se non se fixer nela, podería parecer igual que a vos. Pero ela sabe que é máis importante que a todas vos xuntas. Porque a reguei eu. Porque eu a metín no fanal e a abrigueina do vento. E porque lle matei os vermes, salvo 2 ou 3 que deixei para que se chegasen as borboletas. E porque moitas veces escoitei as súas queixas e as súas loanzas, e aínda tamén o seu silencio. En fin, porque é a miña Rosa.
e volveu para se despedir do raposo. Adeus, dixo. Adeus, dixo o raposo. Vele aquí o meu segredo. É moi simple. Soamente se ve ben co corazón. O esencial é invisible para os ollos. O esencial é invisible para os ollos, repetiu o principiño para non se esquecer. É o tempo que perdiches con ela o que fai que a túa rosa é tan importante. É o tempo que perdín con miña rosa, repetiu o principiño para se acordar. Os homes esqueceron esta verdade, dixo o raposo, pero ti non a debes esquecer. É responsable para sempre daquilo que domesticaches. É responsable da túa rosa. Son responsable da miña rosa, repetiu o seu principiño para se acordar. Vox, ixum sub mare. Quae besties valvenus est, pulpe sum, quam regulus invitabit. Beni mecum lusum, ade Christi sum. Tectum ludere non postum, nam non consultam sum. Da mi veniantur, sed cum regulus provisto comitatus esse, aec adidit. Quid significat masuscere? Non nostra ses. Quid queris? Omnes quaer, sed quid significat masuscere, omnes ad eum tibi vulpis centum milibus vulpum, similis esse videndo. Sim autum me mansuveris alter altero invidiabimus, utu mi inter omnes singularis esse videveris, sic ego tibi inter omnes singularis nihil perfectum absolutum est inquit. E ora certo sono già passati 6 anni. Non ho ancora mai raccontata questa storia. Gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo, è la stanchezza. Ora mi sono un po' consolato, cioè non del tutto, ma so che è ritornato nel suo pianeta perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante. Seduola disegnata per il Piccolo Principe, ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Non avrà mai potuto mettere la musseruola alla pecora. Allora mi domando, che cosa sarà successo sul suo pianeta? E forse la pecora ha mangiato il fiore? Tra l'altro mi dico, certamente no. Il Piccolo Principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. Allora sono per voi che pure volete bene al Piccolo Principe, come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha sì o no mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi, la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia, ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza.